Yesaya 62:2 ngo haguruka ukayangane kuko umucyo wawe ushitse kandi ubwiza bw'Uhoraho ukaba bukurasiye kuko raba umwiza uzotwikira isi umwiza w'umuzitanya uzotwikira amahanga ariko Uhoraho arakurasira kandi ubwiza bwiwe urakoneka ko. Amen. Amen. Tugende mu Migani 3:1. Mwana wanje ntuze wibagire ukwigisha kwanje ariko umutima wawe witondere amabwirizwa yanje kuko bizokongera ko iminsi myinshi. Aho ushaka kuramba ushaka kuzaba hakabaye iminsi myinshi ngiye wabyumvishije kondisiyo n'imyaka yo kurambya ubugingo n'amahoro. 3 ubuntu n'ukuri ntibikuveko ubipfundike mu izosi ryawe ubyandike ku gisate nicyo mutima wawe niho uzobona gushimwa n'ubwenge bushitse mu maso y'Imana n'abantu. Mu maso y'Imana n'abantu. Ndasubiramo 4 niho uzobona gushimwa be n'ubwenge bushitse imbere y'amaso y'Imana n'abantu. Wizigize Uhoraho umutima wawe wose, wizeze Uhoraho umutima wawe wose, kandi ntiwishimikize ubwenge bw'iwawe intellect yiwawe nayakurahe nabigeza gute. Umumenye mu ngendo zawe zose. 7 ukitumya bwenge wowe ubwawe utinya Uhoraho uve mu kibi. 8 ibyo bizagutera kunonoka mu mubiri uzamererwa neza nta ngora ku buzima bwawe no kugira umusokoro mu magufa yawe, nta ngora zo mu magufa nta ngora zo mu mubiri. Wubahishe 9 wubahishe Uhoraho ibintu byawe bo n'umushuzo w'ibyeze byawe byose. Iyo ni kondisiyo ni itegeko kondisiyo umva ibikoze igice gikurikira niho ibigega byawe bizakuzura byongerekane kandi n'amato yawe azosesekara imitobe. Mukomera amashimisha Imana. Ibyo ni ryazo n'umukama. Ushobora kwicara. Ibyo ni byandiko dufatira ko uyu munsi byo gukayangana. Inyenyeri yawe turaza gusubira tuyicane, inyenyeri yawe turaza gusubira tuyidomeke mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ubundi abantu batazi iyo muraba mu ijoro uzabona hejuru inyenyeri ziriko ziraka, ariko hari abantu utaruzi igihe urabye hejuru inyenyeri ziri ku birometero byinshi cyane. Hari urugero babiharurirako, ariko inyenyeri nto yitwa Ireyusi izimye kugira umucyo wayo uzareke kubona uzamara imyaka hafi 4,500. Hari n'imara imyaka imiliyaridi 3,000 itarazi. Ubwo rero niyo mpamvu ndakubarire birashoboka ukabona uri kuragenda n'imodoka uzayirabe. Imodoka irashobora kugenda iri muri reserve iragenda yamaze gucana igitoro cya kamye. Niyo imodoka rimwe na rimwe zita manuwele igitoro cya kamye urasuguma baragusuguma kandi ikagenda. Si ukuvuga ko bifise igitoro ni amavuta urasunika ikagenda. Siko biri ntabwo kubizi na automatique urashira muri netre ugasunika ikagenda naho igitoro tuba cyapfuye cyane cyose. Niko biri rero urashobora kubona ndiko ndagenda ndaka kumbe waramaze kuzima. Abantu bakakubona muraka kumbe waramaze kuzima. Niyo mpamvu rero uyu munsi inyenyeri yawe umucyo wawe Imana yamaze kutubara muri Yesaya 60 urakayangana. Amahanga yose ibihugu byose bizaza bikuraba, bizaza bironda ati tuje kurondera urugero muri siporo, tuje turondera umuntu kuko bazoza barondera IPC Kigobe turangira abantu muri IPC Kigobe. Amen. Amen. Tiniwe mashuri y'Abashinwa kubera iki? Umucyo wamaze w'Imana wamaze kukurasira. Igihe umucyo w'Imana wamaze kukurasira naho hanze imbaraga zikuzimu ntabwo zishobora kwitambika imbere y'umucyo. Amen. Amen. Yesu ashimwe. Rero umushuzo ni kondisiyo. Ibintu by'Imana byose ni kondisiyo. Ntage murazagoye ikintu cy'ubuntu cyagusha ku Mana no gukizwa no kuduza amaboko ugasubiramo kisubiramo amagambo mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Mwami Yesu ndakwizeye ku Mwami n'Umukiza ko wakuye ukazuka umfite mu bitabo cy'urupfu
unyandike mu gitabo cy'ubugingo, ndihanye mbabare ibyaha byanjye byose, ibyo nakoze mu kumenya, ibyo nakoze mu kutamenya, ubure mu gitabo cy'urupfu, unyandike mu gitabo cy'ubugingo, mbaye icyaremwe gishya. Yesu ashimwe cyane. Umupasiteri azakubarira kuvuga amasengesho uzomuha ibihumbi 200 cyangwa intebe, uzamubwire toya, kwizera no ku buntu, kwatura kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza ni ku buntu. Amen. Amen. Mugabe ibisigaye yewe, ibisigaye bizagusaba ikiguzi, ni condition ni Bibiliya. Nawe wagera muri Zaburi 50:15 reka twasome twabwira ngo ndabizi ku mutwe ariko twasoma Zaburi 50:15 ucuja bakana 33 ni condition. Zaburi twasome ngo niwashika page 646 ngo uzanyambaza ku munsi w'amagorwa nzogukiza nawe uzonesha icyubahiro. Maze twasubiremo, uzonyambaza ku munsi ufite ikibazo, ku munsi urwaye, ku munsi ufite ikibazo icyo ari cyo cyose, ndagukiza, nzogukura muri icyo kibazo, nzogukiza iyo ndwara, nzogukiza ubwo bukene, nzogukiza ubwo bushomeri, nzogukiza icyo kintu icyo ari cyo cyose. Nawe ni condition. Mu Gifaransa handitse oya, muri Bibiliya Gifaransa handitse si. Nawe ni muvyeyi handitse ni conjonction, condition, ariko harimo condition. Mais je vais donc corricare ni subordonné conditionnel, conjonctif, subordonné conjonctif. Harimo condition, harimo conditionnel. Mais ou ni car ni mais je vais donc corricare agafaransa ndakibuka amtwize kunambutsa ni abari condition bifatanye no kuvuga ibyo babifatanije n'umuntu nakubarira nguzoze ngo ariko yewe byajya bya mbere kuriya bizaba ari tesheje agaciro uzafatira kabiri kuko ni condition yaguhaye muri kundu. Rero Imana ivuze ngo uzokora iki arafatanye ni condition uzompeshe icyubahiro. 33 urakora ugenda ngo umuntu wese ashikanira ikimazi cy'ishimwe abampesheje icyubahiro. Amen. Wari icyubahiro ngo urafukama unaguha icyubahiro oya, nuko utarabona abayobozi abategetsi. Yewe umuyobozi aje kugutemberera, yewe urabyina ariko uragira yewe ubu nawe urabizi ucondera ibiseke siko none ndiko nabibabarira ubu umuyobozi naza ntuzabikore nawe mukaguriye deliverance siko biri. Umuyobozi akuyoboye naza uzavugera ibiseke, ufunga ibirayi, imbuto zose nk'ibiseke 15 kuriya umuntu batwikurura, urabe inka nziza n'imbuto z'inkoramo inka nziza ya kijambere umuhereza. Niko bigenda. Amen. Amen. No kwa profete rero niko bigenda. Naza muhiri wawe yewe uzategura ibyo byose. Yesu ashimwe cyane. None wabigira mustaneri profete vrema babikora. Ndiko ndakudelivra mustaneri nakubare mundaje zamutegura n'ibyo wabyumvishije akaba mudaze kukwendera mu rugo wawe zamuronderera inka cyangwa impene n'ibyimbuko. Utabishoboye zo ngeti nyakuba mustaneri ntabwo ndabishoboye ndo mukene musate nagendera bakene basora bagendera bakene mustaneri utwara abantu utwara ibintu. Yesu ashimwe. Twabyumvishije iyo ni deliverance. Na Yesu Kristo ntiyagira uzakubesha, ntiyagendera abakene. Uzora umukene muri Bibiliya nabikubariye ntiyanditswe, nta namwe yanditswe. Ntibamuvuga n'inzira bakuvuga umenyekana, mugabo abantu barabakiri. Lazaro baramwanditse si bamugaburira, ba Mariya ba Magadalena bose barabanditse. Wa mutoza kori umuyaga usoma katwa batazira kabisi yitwa Zakayo. Yewe yarabwanditse yewe wareka kwandika umuntu ngo ngiye
amafaranga siko biri. Ariko wa mugore nako bari wa mugore yarakaye gutinyana imyaka 12 kubera iki amafaranga yiwe yahereje yaratunze uriya mugore n'imyaka 12 gushika nagurisha amapanya zambe bazo mu ruzo yari yarahereje ku bafumu no ku baganga b'ibitaro bikomakomeye agenda kwiro tuva mu nyuma kwagiye kwa Yesu Kristo yego arakora igitangaza nane byaramuteye isoni ngo nukuri nta kintu namukorera ngo sinamwegera Yuda yari kumucana sinamushikira kuko Yuda asa amafaranga cyajijwe n'amafaranga reka ngende rero n'ivurunga yanyisarisha namukore ko ndakira n'ibyo hamaraza ati nukuri ukwizera kwawe turagukijije nibyo wari iyo umenya wari kuza kare amen wari kuza kare bifite amafaranga wari kuza kare bifite amafaranga hari abantu rero tutibuka ejo ndibuka twakumwe na pasiteri twagiye ku ivuriro murazi ko dufite clinique mu Kamesa turagenda dusanga agiye kubyara umudamu ubwo hanyuma uhatwara aramprizana ubona abakozi ariko aramwereka arambara ku profete ngo bajye none umubazi bajye n'abaganga bo n'aba nambwiye ati ntabunzi nabwira pasiteri turengana tubajye narabigishije ndabazi mugabo kubera ati pasiteri amenya umuntu akarigira 10 ndabona bazi bo bari babiri ntabunzi turikomereza ariko aramuprezana ati aba n'abaganga turatembera iyo nyubako yose ubu turavayo mu nyuma rero namubare ati profeta amenya abantu batakigira 10 bajya rero ntabunzi kuko sindababona tumugana arabigishije kubigisha nibyo mugabo urumva ntabibuka so rero ndi kubikubarira amen ndi kubikubarira nawe uko wabigira na Yesu Kristo rero ntacyo uzakubisha na Yesu Kristo nuko yamenye abantu bagira ikikumaro na pastor yamenye abantu b'umumaro amen Yesu ashimwe tugiye mu kwezi kwa kabiri no kwezi kwitiriwe nde twarakuvuze no kwezi kwa ukwezi kwa mbere ni Rubeni kwa kabiri kwitwa nimwandika muca mubika rero no kwezi kwa Simiyoni andi mu kwezi kwa mbere kwa Rubeni tugiye mu kwezi kwa kabiri kwa Simiyoni ubwa gatatu no kwa Lewi uzokumugira ku muganga w'amaso cyangwa mu mutwe muganga w'amaso kwezi kwa gatatu yitwa Lewi Levi sibyo nacyo bananire Utebimenye ukwezi turiko turagendera mu gukura kuboro ukwezi kwa kabiri tugiyemo no kwezi kwa Simiyoni byagenze gute yiyeguriye mwene wabo amaze kwiyeguriye mwene wabo Yuda baragwana bamaze kugwana aramuha bafata igihugu Simiyoni ubundi nta mugabane yari yahawe niyo mpamvu twinjiye mu kwezi tugiyemo ubwizwa kwigira usabane ukwezi kwa mbere kwari usabane bwa rumwe kwa ukwezi kumwe kwa ukwezi ko kugira usabane hagati yawe n'Imana niyo mpamvu twubatse fondation maze tuzagukorana kino gikorwa cy'umushuzo maze rero ukwezi kwa kabiri tugiyemo uzamenya ko kugira usabane hagati yawe na mugenzi wawe amen uzaro umufashe mugenzi wawe mukunde muzare mu ngoro y'Imana amugende imigenderanire myiza umwana ufitaniye bife nyene habe usabane amen ukwezi kwa gatatu tuzoba ni premier trimestre turacha gusabana tuzoba usabane no bushengero niyo mpamvu kwa gatatu barazo dufise anniversaire yo bushengero amen ni hagati yawe ukorera imigenderanire yawe relation hagati yawe na eglise kuko uzoba wamaze kuzana nimba abantu uzaba wabazanye dimanche uzaba wabatumiriye hari ababikora mukomera amashi menshi abakora bakatumira kuri stati zabo barababona nikomera amashi mukomye maki ababikoze basi bayikomere basi tuzi ko babikoze n'amashi menshi narabonye ku masitati bararera abona bagatumira kandi bigenda neza Yesu ashimwe cyane amen hari umuntu arabasitati rimwe kabiri gatatu umunsi umwe akazakubaza ati ni hehe amen kuko abavuga ati uwo mugabo yemera Yesu Kristo nanjye namwemera kuze wemera umuntu atapfuye ngo azuke